Galileo di Vincenzo Bonetti de Galilei, bamwita Galileo Galilei. Galileo n'umutaliyani w'umumenyi mu by'inyenyeri, akaba umufizisiye, umwenjeniyeri, ndetse akaba ari umuntu bimenya mibare, azi ibintu byinshi cyane. Uno mugabo rero nibwo bwa mbere mu mateka uno mugabo yagiye ashyira hanze nyine bwa mbere ni wavuze ko isi izenguruka izuba. Ibintu byari bihabanye cyane imyumvire yari igezweho muri ibyo bihe cyane. Muri Bibiliya yemeza neza ko izuba ari ryo, muri Bibiliya bagaragaza ko, Bibiliya igaragaza ko izuba ari ryo rizenguruka isi. Ibi rero umutaliyani yaje no kubizira, dore ko yapfuye ashinjwa kuvuguruza igitabo gitagatifu cya Bibiliya, yicwa n'ubutegetsi bw'i Vatikani. Ibintu leta ya Vatikani yaje gusabira imbabazi hashize isinzi ry'imyaka uyu munyabwenge yishwe. Guhera icyo gihe kugeza ubu n'ubu bushakashatsi ntibahwemye kugenda bakomeza gushakashaka mu kirere, bavumbura byinshi bitandukanye bitari bizwi na muntu, ariko hari na byinshi byakomeje kubayobera, kikayobera mwene muntu kugeza amagingo. Umwe rero avuga ibye, undi bye, mbese ntiwapfa kumenya neza ukuri nyako bitewe n'impamvu nyinshi ndetse n'iza politike zitaburamo. Kuri iyi nshuro tugiye kureba ibintu utaruzi cyangwa se wahishwe kubiva hejuru. Hari umukunzi wacu wabidusabye ngo tuzabiganireho, najya nifashisha inyandiko zitandukanye. Bamwe babyita les extraterrestres cyangwa se aliens mu ndimi z'amahanga, ariko mbere gato reka tubanze turebe kumenye rusange bw'isanzure benshi bazi nka univers mu ndimi z'abagashaka buhake. Isi ni umwe mu mibumbe myinshi izenguruka kandi igaragiye izuba, mu cy'abahanga bise galaxy solaire cyangwa se uruhane rw'inyenyeri rugaragiye izuba. Ugendeye ku bunini bw'iyi galaxy ndetse n'uburyo isi ibigaragara nk'akadomo gato cyane muri uru ruhurirane, benshi mushobora kwibeshya ko nta kintu kiruta iyi galaxy, ariko siko biri, kuko galaxy solaire nayo ni kamwe mu gace gato cyane kagize isanzure ry'ikirere cyose. Urugero nk'uko izuba rifite imibumbe myinshi cyane irigaragiye ndetse ari naho isi iherereye, hari n'indi mibumbe minini twagereranya nk'amazuba yandi nayo afite indi mibumbe myinshi cyane iyagaragiye. Ibyo twagereranya n'amazuba ndetse n'imibumbe iyigaragiye byifatanije na galaxy solaire nibyo bibyara icyitwa isanzure. Kuri ubu dukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'abanyamerika biga ku bijyanye n'isanzure bo muri leta ya Pennsylvania, ngo habarwa galaxy zigera kuri miliyoni zisaga 100 zose, kandi hari n'amahirwe ko zaba zirenga bitewe n'ubushobozi bw'ibyuma bya muntu afite kugeza ubu. Ibaze uwo mwanya isi irimo, izuba, isi izenguruka izuba n'indi mibumbe yose tuzi twize. Hari ikindi gice nk'icyo kirenga miliyoni 100 zirenga, ubwo aho ngaho naho ubushobozi bwabo bwabashije kubona. Uvuga ngo ni infini, ntago babasha kubyiyumvisha. N'ubuziraherezo nyine ntibibarika. Isanzure rero rituwe n'ibinyabuzima birenze kure mwene muntu, hano babyita extraterrestre cyangwa se aliens. Hano mu Kinyarwanda twabyita nk'ibivejuru, ariko tubyita hano ibiremwa kugeza n'ubu bitavugwaho rumwe na benshi. Ubundi ijambo extraterrestre biva ku ijambo ry'ikilatini extra, rishatse kuvuga ikintu tutari tumenyereye, na ijambo terrestre byo bikavuga ikintu kiba ku isi. Bishatse kuvuga ko byombi twavuga ko bivuga ibidasanzwe ku isi ya muntu. Dukurikije ibyo abahanga bavumbuye ku byerekeranye n'uko ubuzima bugenda bubaho buzwi, ibintu bizwi cyane nka evolution geochimique et biochimique, aho bivugwa ko umuntu yaturutse ku turemangingo na partikile duto cyane. Hari amahirwe ko hari ahandi hari ubuzima hatari ku isi ya rurema, handi twagiye turi mu yandi magalaxy. Ibi rero abahanga benshi cyane batangiye kubivuga ndetse na mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Urugero, aho uwitwa Liclese yanditse mu gitabo cye
donatura rerum, ko habaho ubundi buzima ahandi. Guhera kera na kera rero abatuye isi bakomeje gukora ubushakashatsi bw'ibigize isanzure, ndetse nimba koko nta handi haba hagaragara ubuzima hakaba hatuye ibinyabuzima nko ku isi. Benshi bakemeza ko yahaye isi nyine twemeza ko yahanzwe na rurema. Abashakashatsi rero bagiye biga umugabane umwe ku wundi, bahereye ku hejuru wa Venus kugera kuri Pluto, ariko nanone baracyari muri galaxy solaire twahabonye, dore ko ku zindi nta bushobozi bwo gushakashakayo umuntu yari yageraho. Umubumbe wakomeje rero gushyirwa mu majwi cyane ko haba hari ubuzima no mubumbe wa Mars. Ahanini benshi bitwaje aho waba uherereye ahegereye isi cyane. Ubushakashatsi bwinshi rero bwakozwe bohereza ibyogajuru utabara ku mubumbe wa Mars, ariko n'ubu birangira nta kanunu k'ikinyabuzima na kimwe cyaba gitamba kuri uwo mubumbe. Mu mwaka wa 2013 isi yabaye nk'ikangarana ubwo ubushakashatsi bw'ikigo cy'abanyamerika kiga ku isanzure NASA bwerekanye ko munsi y'ubutaka bwa Mars hagaragaye ko haba hari amazi, nk'ikimenyetso kuko hashobora kuba hatura ibinyabuzima. Ibi rero byasobanuye ko kuri Mars imbere hari hatuwe n'ibinyabuzima nk'uko isi kuri ubu imeze. Nyuma kubera ko ibihe byagiye bihindagurika, ibinyabuzima byose birapfa birashira. Ibi kubyumva byakugora, ariko ufashe nk'akagero gato kubiba ku isi nawe wabyumva. Nk'urugero mu myaka 50 iri imbere ubushyuhe bw'isi buzaba bwarazamutse cyane mu bihugu bimwe na bimwe ku buryo umuntu udafite klimatizeri atazabaho nko mu myaka 200 iri imbere. Kubera ubushyuhe, abashakashatsi bemeje ko hazaba hari ibinyabuzima mbarwa, bishatse kuvuga ko ku isi hazamera nka Mars, ikinyabuzima cyose kigatsembwa. Ubushakashatsi rero buherutse gukorwa na televiziyo muri Amerika bwemeje ko 30% by'abanyamerika bose bemera ko ibivejuru bibaho. Umunyakanada wabaye minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri, nawe aherutse kwemeza ko yiboneye ibikorwa by'ibivejuru mu gihe cy'iyo ntambara. Havuzwe kandi ko ibivejuru byinshi cyane byagiye bigwa mu Burusiya, Mexico ndetse n'ahandi henshi ku isi. Kuri ubu niba utemera ibivejuru sinzi. Benshi rero bagiye kandi bahuza igaragara ry'ibyogajuru n'impamvu za politiki. Mu mwaka wa 1954 havuzwe urugendo rwa perezida wa Amerika Eisenhower waburiwe irengero mu gihe cy'amasaha 24, ndetse n'abamurindaga batazi yaherereye. Benshi bemeje ko yaragiye guhura n'ibivejuru byifuzaga gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na perezida akabyemera, nubwo byari bikubiye muri iyo kontaro kabuhariwe hagati y'abana b'abantu n'ibivejuru bitamenyekanye byose. Benshi rero bemeje ko ibivejuru byemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyifasha mu ikoranabuhanga, nayo igatanga abantu bo gukoreraho ubushakashatsi. Wahoze akora muri Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka Pentagon yemeje ko uyu muperezida yaba yarakoranye n'ibivejuru inama 3 z'ibanga. Ukuri ku bivejuru kwagiye gukomezwa kugirwa ubwiru n'ibanga rikomeye, ariko uko ibinyejana byagiye bisimburana, mwene muntu yagiye avungurirwa duke ku bumenyi bwahishwe. Mu myaka mike ishize mu gihugu cya Peru ni muri Amerika y'Amajyepfo havumbuye agahanga k'ikinyabuzima, ariko ahabuze ikinyabuzima na kimwe gituye isi kaba gakomokaho. Agatwe kiburungushuye, densite cyangwa se ireme bwite bw'amagufwa byikubye 60% by'ibyaca abantu nibyo byaranze ako gahanga. Agushidikanya rero iki ni ikimenyetso ko akaganga karaba k'ibivejuru. Tom Doolan ni umunyamakuru ndetse akaba n'umwanditsi w'umunyamerika, yagize ati tuzi neza ko abayobozi bamwe ba leta yacu bavuga n'ibivejuru kuva kera. Ati niba koko hari abantu baba bazi ibijyanye n'ibivejuru n'abayobozi bacu, ariko niba bitubwira vuba. Hari dosiye y'ibanga leta ya Amerika ngivuga ko umubano wayo n'ibivejuru wagiye ahagaragara. Tom Doolan umwe mu bakoze ubushakashatsi ku bivejuru Palm Springs muri leta ya California mu mwaka wa 1954, wari perezida wa Amerika yari yaragiye kuhakorera ikiruhuko. Mu biruhuko bye ku ya 20 Gashyantare yazimiye ku buryo nyine butangaje, ndetse hanumvikana umutingito udasanzwe muri ako gace. Abatanga ahamya bizeye ngo bemeje ko uyu mugabo yaragiye gusura ikigo kabuhariwe cya gisirikare aho yaba yarahuriye n'ibivejuru. Abenshi bemeje ko ibivejuru byatumye habaho uko guhura kugira ngo byumvikane ubufatanye n'uyu perezida. Byumvikanye neza ko ibivejuru
byari bihari kandi bikavugana n'uyu nguyu. Ibi bivejuru rero bikaba ngo ari ibinyabuzima binini kurusha umuntu, bifite imisatsi y'imyeru ndetse n'amaso yera, ku buryo abantu babyise nordique rero byakoranye inama ya mbere n'uyu muperezida, maze byanga ibitwaro bya kirimbuzi nk'uko tubikesha uwo bita Professeur Michael Sala. ngo muri iyi nama ibi bivejuru byingingiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika burundu ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi. Amakuru avuga ko byaje kurangira impande zombi zitumvikanye, dore ko ndetse ngo nyuma y'iminsi 10 gusa iyi nama irangiye, bombe kabuhariwe ya hydrogene bitaga Bravo abanyamerika bamaze igihe bakora yashwanyaguritse ku mpamvu zitamenywe na buri wese ku isi nzima. Amerika yari ifata icyemezo cyo gushaka izindi extraterrestre zemera ibyikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. Inama ya kabiri ya perezida Dwight D. Eisenhower yabereye mu kigo cya gisirikare giherereye muri leta ya New Mexico. Inama ya kabiri ngo umuperezida yahuye n'ubundi bwoko bwitwa Legli, ndetse kandi birangira banumvikanye ubufatanye. Amasezerano avuga ko ama extraterrestre zagombaga guha Amerika tekinoloji yo mu rwego rwo hejuru, ndetse Amerika nayo ikaha hejuru uburenganzira bwo kwiba abantu kugira ngo byige ADN y'umuntu ndetse binakore ubundi bushakashatsi. Ariko muri byose igiteye ubwoba ni ahantu ubushakashatsi bwagombaga kujya bukorerwa, laboratoire ya gisirikare iherereye munsi y'ubutaka ngizwe ku izina rya Base de Delice muri New Mexico. Akaba ari ahantu abantu ndetse n'ibivejuru bahurira bagakorana ku mishinga kuri projet nyinshi zabahuzaga, nk'uko byemejwe n'umwe mu bubatse iki kigo cya gisirikare kigizwe na nivo 7. Yemeza ko ku munsi ariho yemeza ko munsi ariho hakorerwaga experience zijyanye n'abana b'abantu. Ngo biteye ubwoba kandi abashakashatsi n'ubwo batazi neza ibyavuye muri ubu bushakashatsi, bemeza ko hari ama extraterrestre yiyambitse uruhu rw'abantu akaba abarimo. Kuva kera na kera rero umuntu yakunze kwishyira imbere, ariko ko ari cyo kiremwa Imana yahaye ubwenge kurusha ibindi. Icyo buri wese yahamya nuko atari ko biri, kuko isi yajeho ibiturenze ibivejuru. Wasanga ari umuntu muhura buri munsi, umwarimu abana bawe, umucuruzi n'abandi bose ari mu bivejuru bari hagati muri twe ntawamenya.